Živijo spet mi, danes gremo na obisk k Bestičem in sicer kar čez Jasovnik. Čau. Jasovnik je visok tam okrog 750 metrov, znan po gamsih, ki tle gor živijo, pa večinoma ga pa verjetno poznate iz tega, da je tunel od spodaj. Lansko leto je na Jasovnik potekala prireditev Everesting. To je v bistvu taka malo trajnostna preizkušnja, v kateri udeleženci skušajo priti na Everesting tolikrat, da dosežejo višinsko razliko Mount Everesta. V praksi to pomeni 28. Kaj bi mogel zdaj iti še 27. Šparajte se, ker je pot na momente ful strma, sploh na vrh. Iz malega Jasovnika je tudi ful lep razgled na Motnik v smeri proti Kozjaku, na zahod, in se ga tudi splača iti pogledat. Evo, rek se je pojačil tempo, ne moramo pa še midva z malino. Mi smo prišvicali do vrha, na vrh je vpisna knjiga, tako da, ko prijete v Motnik, se le vpište, mi pa kar šibamo nazaj dol, ker nas Meri čaka in bo še luštno. Del poti na Jasovnik nas poleg navadnih spremljajo tudi rumene markacije, ki označujejo evropsko pešpot. Evo, prispeli, Sončev las. Everything's fine. Wouldn't expect any more from this. The situation's in line with every story that I heard of the burning bliss, and I wait, trying to appreciate, and I wait, trying to evaluate. Was it something that I did? Was it something that I couldn't quite handle right? An invitation to a thrill, a growing comfort that somehow it will be alright. And I wait, trying to appreciate, and I wait, wanting to accommodate. Špila.